Нурзаман студиясы тартуулайт. Мына бүгүн көптөн күткөн күнүбүз келип, ушу Алтынбек алам менен Акылай келинимин ак тоюн баштап отурабыз. Ушу балдарым бактылуу болсун, ден соолуктуу болсун, келечеги кең болсун, келечекте жакшы, ыймандуу, акылдуу жаштардан болсун ушу балдарым. Тилектерине жетишсин, көп балалуу чакалуу болсун балдарым. Жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Заманыбыз тынч болсун. Бүгүнкү ушу баштап жаткан тоюбуз жогорку деңгээлде өтүп, ушу эл журтумун, тууган урогумун, ушу ак тилектери кабыл болуп, ушу Алтынбек балам менен Акылай келиним түбөлүктүү болушуп, бактылуу болсун. Аллахым көп жакшылыктарды берсин. Омен дайыма бар болуп, аман болуп жүрө берсин балдарым. Бүгүн 23 июнь көптөн күткөн күнүбүз келип, Алтынбек жээнибиздин үйлөнүү тою болуп атат. Ушу жээнибизге үйлөнүү тою менен куттуктайбыз. Анан ушу мындан кийинки жашоосуна Алла Таалам ширин, берекелүү өмүрлөрдү берсин. Мындан кийинки жашоосу байсалдуу болсун. Тилеген ой максаттарына жетишсин. Көп бала чакалуу болсун. Алла Таалага ата-энесине өзлөрүнө кызмат кылган, динге кызмат кылган адамдардан, балдардан тырылсын. Ушу бактылуу болсун. Ар дайым бирге болсун, кармашкан колу үзүлбөсүн. Эки дүйнө бактылык берсин. Амин. Кетсем үйүмдөн кабатырланып, күнү түнү уктабай санага батып, кара чачың агартып бизди чоңойттуң. Рахматымды айтсам да, таманыңдан өпсөм да, аздык кылат апакем. Апакемдин маанайы ачык болсун ар дайым. Орубачы апаке, узун өмүр каалаймын. Алтын апакем, төрүбүздүн көркүсүң бейиш үйүбүз. Сизден алып тарбия, тунук билбиз. Балдарыңды чоңойттуң, урмат сыйын көр. Небере да жетелеп, алар сага эркелеп, узак өмүр сүрүңүз. Апакемдин маанайы ачык болсун ар дайым. Орубачы апакем, узун өмүр каалаймын. Алтын апакем. Ар дайым, орубачы
You get me going, you keep me moving. You got me on my way with what you're doing. You get me going, a superhuman. And I want more, more, more of what you're doing. You get me going, you keep me moving. You got me on my way with what you're doing. You get me going, a superhuman. And I want more, more, more of what you're doing. You get me going. Hear the glass in the city lights shake. Feel the power from the tide as it breaks. I'ma do whatever it takes. Gonna go, go, go. Gonna run. You get me going. You keep me moving. You got me on my way with what you're doing. You get me going. A superhuman. And I want more, more, more of what you're doing. You get me going. You keep me moving. You got me on my way with what you're doing. You get me going. A superhuman. And I want more, more, more of what you're doing. You get me going. 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 You keep me moving. You got me on my way with what you're doing. You get me going, a superhuman. And I want more, more, more of what you're doing. You get me going. You keep me moving. You got me on my way with what you're doing. You get me going, a superhuman. And I want more, more, more of what you're doing. You get me going. Amin. Anamay, Akınbek. Allah Teala'mızın ömrü versin, des oluğunu versin, iman versin, geleceğin gen bolsun anamay. Şöyle akla yakın teğarlı baktılı olgular, imanlı olgular. Zarina, uzun da oraya, sağda atayımızın ömrünü versin, des oluğunu versin, şu baldarın жақсы күндерін gör. Qancha күндер күтіп келеді асан şu күнді. Құдайым Аллах Таала өзі қолдап, өзі дем ақ жол берсін. Балдар барыңар, келешегіңер кең болсын, өміріңер ұзын болсын. Жолыңар шыдыр, жолдашыңар қыдыр болсын. Жақсы, өнер жақсы да. Құдайымға денсаулық берсін. Тойлар жақсы күндер болып берсін. Şükürsünler baldarım. Toylar kutlu olsun. Şu yaşlar Altınbek balam. Akla yakın, pişmanlar bek olsun. Geleceğin erken bolup, baktığın olgular. Ömrünger uzun olsun. Elden arkası olvay, aldı olvay, şu orta yaşlardan bolup, baktığın olgular. Ömrünger uzun olsun. Жетелешкен танышқан ұлдарға төр болсын. Тілейіңерді дайыма, тілейіңерді берсін. Қандай тепті саңа. Зарина, сенің тойларың болсын, аша, gelinin ақ жол той.
Vaqtlı olgulam şu bargan sapar joldoruңар байсалды болсын, жақсы барып келді. Аман есен Құдайым қолдасын. Амин. Amin. Şu Amin. Aman esen barıp geldiler. Allah Teala gözüne yoldaş var. Hazır olsun. Aman esen yaxşı oynap geldiler. Yaxşı oynap kulüp, yaxşı oynap kelgiler. Jolun arkada zor başlayacak. You
Kolu çok böyle değil, настроение tok böyle değil. Tüyabanlar geldiğinde sarmay borsa çok böyle değil. Ha
Qancha bersak, qancha qo'shib beradi. Kızlar yaşta bala çok balaga çoğuna koşacaksın. Karşı Jangan Nurmat tapi 500'dan koşulca jangan bir. Jangan Nurmat için bir koşul çıkana. Ve doktor hoşçakalın bir vasıta bir orlarda var. Jangan ne kılavuz? Kızlar çıkartkandan ne kılavuz jangan? Jangan. Ne kılayla? Silahlar başlıyorsun. Kılıç kesmekte. 500. Çok silah saklayla. Kılavuz zamına kalkıyor. Karavlar. Bundan sonra bir olan saçmamızdan akıntımızı basamazsın kanalda taşınmaya ver. Gezleri çağımda Muzkan Morsozlar üstüye bağlan göğecelaştırdı. Motordan bir dolamız. Yaş baktığında olsun diye bana orada var.
Gelinizler, büyü Coloşlar, Cengele, gelinizler. Muzgaklar Moğolca'da bir en güç muzgaklayını, toyunu şahanesi bulup, Alpet'te toyunu gördüğü ürmene bir bulup. Dar öyle bu büyü balalar kopuşattan durup, bozdular gelsin diye kaceli çoğalım. Gelinizler, Moğolca'da bir leydi. Otay toyuna gelgen Moğolca'da kızlar var, Cengeler var. Bir yerde biraz beylet durup, toyduğun körgüler kör, şahına şah hoş olur. Alttan gelinizler, hoş oluşup bekeceğiz bugün bolup durur. Kupanışın el gün kahkut olup durur. Toyga gelgen büyü Coloşlar bugün toy başlaylı. Boluşunca büyü balanı orta kalıp şandara koy taşlar demekçi. Altta bir canlı ötesiler canınsın. Atayın sizlerge arnalan ötesiler takılanlar. Gettiğinde de var zaten orta büyü çaklar. Kara köşesi varsa var getti. Bugün atayım mına geç yaxşı niyette gel otur şatanlıktan dost kızlarda orta öbeye getartağız. Jigitler gel gele. Dağılı basa bilir kulaklarız.
Şekin devesine vay koydum seni haram kılmayı. Koydum seni haram kılmayı. Gülüm seni sevdim vay. Seni sevdim Şu orası gitti la. Geldim nasıl gittim sözümden nasıl ölümden karakterim diktim tutanay ah gözümde suyum yere suyum aşır ah gözümde suyum yere suyum aşır gülüm ay gülüm seni suyum ay Ekijasını үйленіп өт кечедір шаңға білеген ошон эле жакшы ниетте келип олтурган күйөө жолдоштор келиңиздер. Эми орындыктардан орун алыш үчүн биздин боз үйгө атай сиздерге аталган орундардан орун алсаңыздар жеңилер. Күйөө баланы күйөө жолдошторду киргизебиз. Hayret çıkam. Hala ciğerler. Altın sen patin giymeyen gireversin. Kalanları ses gireversin. Sen ya hop deverin. Yeki konuşacak böyle, nasırıyla top böyle. Öyle bir altı karam. O kıyor balanın aslına gilen de şey çok böyle. Tübüler gilen savrular birinci. Bayan ne duruyor? Kaçta var bu? Az ne kaçıyor diyeceğim Musur'u. Onu taşlakanı deret balda. Balda deret, bayan ne duruyor deret. Anı deret, güpen gibi var, kazan taştan gibi. Anı cana sonra. Bu karoşlar oyakta daroşka atmayın. Cengiz koşanın üstüne ayıtmazsan durup Kirele kirde duruyor özler.
Çıkar otobüsten niye? Gülüm kayakta tücülgüm ben. Bizden okumayın, otur şöyle Fransız desen gibi dönmeyin. Yok, cengilerin şunu biliyorsun. Büyüdüm neyse şunda yaptı, şunu salardılar. Biz yalan Birinci yolu ilerlemez. Niye kandayı buladın sana? Kelime bala. Ya baksana bunlar bol. Kavga çekermiş. Yiyin tavla. Arzuvagan versek tartışmaylı. Tekiyim çora başçı bir ovatırgan var. Şunları bergen. Var uzun şu balda. Oturganlar köşkler. Kalmale bulanlar oturganlar çıkıyorlar. Cengiz, bu taşkalar içi. Sonra devam. Kaç kırsan sen bir şekil vardım. Aşağıda çıkıyorsun. Hoş geldin. Orta siyasal. Kanselerden korkun ne oldu? Vallahi pazarda avukatı çıkarıldılar şey. Mesela oturup çay içelim. Abi! Hatta bu şaşa esnaf davası için bizlerdir. Cengiz, bu güyoğla kanday otursa önce Cengiz, bu güyoğla bu. Al bu kızın esnafına gidin. Evet, sana yapmasın. O bitlerdi de aylanma. İyi öyle geldik Cengiz. Bana başlıyor. İyi öyle geldik. Aldı. Buna yaman görsün etkin. Ben onu çıkarıyorum. Cengiz ne oldu?
İşteki olmayan kızı. Kuş gelipsinger. Kolcuyla kolcu. Kolcuyla. Cengiz sunun pontun nurayla. Cengiz su ısık. Emel, ben kayrakı cerdi ha. Su yok. Cengiz. Cengiz men kelin. Çuva teksere. Su koş koysunlar. Gel bolga çemin, sıkma sıkma. Ne olur, özür dilerim. Mal bekersin diye ne yapamam. Evet, ne? Kolum uzadı mı? Açtaysın mı? Yolum. Bolu. Ya bolu oyta. Gördünüz mü? Kirişler aytıkları dolu. Selam kayıncı karakola dokuyorsun. Az çay içken neyin o? Hazırda da Çatama, graf sette. Erten başına çıkıyor. 50 gram var mı? Ya boynuna çarpı koyuyor. Ya bakkaya al deme ne var? Biriyle çaçıyor ki olsun diyor. Çaçıyor bir açıyor. Valla çaçıyor bana. Cengiz. Çat çıktın pontunu öyle. Böyle mi çıkıyor? Ana 50 gida inek için. Bu katarla ne yapıyor öğretken o Cengiz. Gözünüz açık mı? Çekemiyor gözünüz. Koy da yok. Ha söyle. Öyle mi oldu? Gireyle gel akçada yal çekelim bari. Sattılar biz çarptan. Ne çıkar kayrak. Bir cidden ulan da. Şimdi bir kere hadi gene eve git. Yegeler biz kaynca gelerge. Bizden bakıyorlar salataya. Yoğun caşın sırtına koymuş. Ya al adresma gel. Ne yaptın? Aynı sıktık yollarız mı? Aksına gök patlagan da iş. Gök yani bu şehirde tutmasın. Ankara'nın değil. Siz adres demen uruk koydunuz mu harçak ana? Arçak işinde. Koyun size görünmüyor kaldı. Böyle onda Cengiz açıyor. Boşa biz aldınız. Adres koyun için cüstan verem bana. Yo bir de onu takıyorum rasmın ya. Ondasını tapkandaysa. Kazak kırgız harçak salan. O lölüler emes alan. Yaklo caşı faydalı. Faydalı. Cengiz baktır. Nege faydası var? Cengiz kolumcu olan içine. Isıktan kimi? Bulat Cengiz. Ben çıksam gibi değilsin. Koysanız Bulat Cengiz de le cedet. Çay geretsinler gel. Bulat Cengiz cedet. Yengele Cengiz. Cengiz. Siz çoğunluğuna Cengiz'e gelsin oraya. Sizemiz. Çok. Cengiz bir tane ventilatör bir tane plata çıkarsa böyle Kayaktan olayı öyle de silerden bez plata çıkarsa Ondan hazır. Kresler çıkarttı. Ağaçayın öyle kıymat Özbekistan. Ali çıkarsın Yok ağaçay verin açayım. Nereye geçeyim? Çoğu işine çoğu gene. Samara. Lavas kattı bazı gel. Bana çay. Mayıs koşa gelin mayıs. İslam. Lava toşa da gel. Yok anlaşayım. Koşayım olmasa çok büyük vereyim bunda. Açta su var eken. Gelecek de.
Жаңа платочка. O arasında sigaret. Platochka. Platochka mı? Ya o cevapta cepte etsin. Бардығы жерде сен жүрсің қойды. Сіздерде сәует сатың ғой? Жоқ, ол сенің салтыңар бойынша болды. Бұны жөйлі алып кетер өзі. Жоқ, ташайсыңар. Эме қойдың сәуетін алып қойды. Сәуетін алып қойды. Тауық саштайлы болшы ғой? Жүймен алып кеңе жаңа. Жіп салын. Үстіне жіп салсаңыз қойды кен. Қойдың жүйі қана қойдың жүйі. Жоқ, жаңа. Шүкіш болды. Сuz болғалы. Başkası gerek yok. Bizde çok da çocuğum var. Мына шуға жараса бір күтіп кемді біз болмауы lazım. Tamam. Ben дейсі жаңа. İkisi var. Жаңа, Тұрсаң, магазиннан жасай болар біз тұрсай. Öngün süsü yok mu canım? Платочка керек. Ama biz sabah alı olasınız. Gerek. Taştan nereye pulum? Siz hazır pul vereceğiz o adı şu Çinçirok'tan beri özledin. Polni satış emez. Bırımı da cengiz. Bırımı. Biz onu ne var? Çireğin verdim meyerini zaman 15 sıkıntı dükkana. Öngörde var. Жақшын әлі таштар жүрек. Опшын 700 азыр берсем бұлшы тоқыстары. Меңден нарақа таштықтанда бұға бұлай. Меңден нары olur. Жоқ, ташта нормально ташта. 500 сом не алғандай. Жоқ, ташта нормально ташталарды біз бекер алған жоқ, ташта нормально. Көйіп тұрып әкеп қой қолбай. Жоқ, асына тәйіздің. Қойды айттым ма? Қойға да 5 ташта қойшы. Жүрген ташта қой. Нормально таштағылар. 5 ташта қой. Өрімі жеңен. Бізде азыр сигарет жоқ. Біз сигарет, әр бір балаға бірден сигарет. Жетілі үріміне қойсаңыз. Жоқ, таштағылар. Қойға нормально таштағылар. Қой 3000 болды жай. Жоқ, таштағылар нормально. Қойға 3000 беремін. Ürümü, taşlar normal taşlar. Aksanı çağır olsa Akça çağır hoş bolsa biz zalatlarını koysak olarak. Koyduğum sevetten aksanı çağırsın. Ne, bir koyduk taşlaşız gerek olsa. Bir koyduk bir koyduk taşlaşız. Soğukları şurada. Yok, alayım. Normal taşlar Ya, benim o kızı da Koyga gitti gördünüz mü? Çok koydu anlayga berip. Taştasana Жақшыген, анне сойдыр қойны бар, қойды. 14 ташта деп жеңін. Сілерді, шашылық қылып жесіндер. Koyduğun aksanı çağırsa emez bu hızlı. Алып қойырым, біз разы olsun. 14 ташта қойдың ақша, оның сатып алғаны жақсы. Майда алып қойырды жеңін. Болды, разы сары жоқ. Жоқ, болды şu. Şu razı olma. 200 сом, 1000 сомға жетпейді. Ондай 1000 сомға жетпейді жеңін. Қойғылас, сигарет бізден айтқаннан. Анда менге дағы 2 себет алып келіп қоймам. Жоқ, таштағыла нормально, өзі. Нормально, мен 2 себет қылды, ұшыға нормально таштағыла. Нормально, 2 себет қылды дейсіңерді. Дай болды. Бекот, 200 таштап болды шымен. Алсаға бұн бере таштап кетмеді болса. Өзі таштай тұрған пұлыңар ұшылар. Чымды? Қойға таштады. Талаш сағылар. Болды, қойдалар. Болды, шымен берді. Ürümüne beri otağız, berdi. Şu rası alın. Çağırış emez. Doğru. Akçasını çıkarış gereği mi? Sigaretleri olsun. Şunlar var.
Серьезно? 4 сом veriyorum. Mesela oldu. Nerede 15'e жетпейсің? Өз ақшасын да берді. Қойған таштагыла, нормаль таштагыла, балдар қойған. Қойған 14 мың болсын, 14 мың алдың. Жоқ, тоқташы онда. Қойға ташта. Қойға ташта. 4 мың отасың, жеңе. Қойдың ақшасын. Жоқ, қойға ташта. 1,5 мыңнан болды. 1,5 мыңнан болды, разысады жоқ. Ташта? Жеңе, 1,5 мыңнан басқасы дер алды, просто ырымына қылды да, жеңе. Ол ақшасын шығарып алсын. Қараң, жеңе өз қапылыстар тұрады. 4 тәкен өзі 1,5 мың сом. Машиналарда Kız koşudan görüp sen de sen aytın deydi. Koyga taştabay. Koydu bırakın aytın. Ciddi öyle koydu. Men koyduçu belki 14 taştagandan jalo табылган жакшы да. Taşta 10 bin taşta taşta. 10 bin taşta. 1,5 bin koyga taşta oda. 4 bin taştadı. 2, 3, 3,5 oldu koydu. Ne ona? Anne 1,5. 4 bin. Siz 14 bin Ece, siz patolog stavka oldunuz. Sen koyayım. Yok, benimle bir söyleyeceğim. Yok, patörle bol koy. Koyga normal taşta. Yok, koy cevap alın. Sevetke жақшылар дейін. Қойға жақшылар. Айлан паш Allah özü 4 bin Patolog öte bandı. Rasa kırışkana 4 bin toftayız. Hatta 3 bin içer normal. Жеңе, чын, андай қойдың. Жеңе, ал қойдың ақшасы жоқ, тоқтың. Қойдың ақшасы теңесеңіз жеңе. Ай, жеңеке. Ağzınızға береке. Теңесеңіз қойды біз сыртта аламыз. Қойдың ақшасы теңесеңіз қойдың сырттан аламыз. Өзі негізінде светам жоқ. Ne oldu? Нормально taşta koydular. Zamana gel. Bakın. Naraz olsun. Bak koydu qarab keldi. Divan oyda görüyorsun. Normalde koy. 500 so'm. Kalbine tanıştım dedi. Yok bunu özü 5 lira жетti. Onun Koydu. Niye bu yollarda? Bunu 3 gün azez yok dedi. Жеңе, андай bir жан жеңе 4 bin taşta. Normal taşta. 5 binden taşta koy. Sizge patolog berip oturamiz. 3'ten 1 berip. Uşul sen uşuncha taşta otasan. Razı koydu. Jo'da sen Allah fruktunu get. Ücret 3'ten 1 berip koy. Dostum bu patolog tam da bizde için. Bizde Koydu koy. Ekomat. Koydu akçasına. Yedi koyamını koy. Yerin hakkı 14 bin lira oldu. 14 bin koydun özünün bazı. Ekomat. Ekomat. Nasıl boldu çek. At şurayı. Ekomat. Jеңе. Şuraya ekran paketke salып берсе болду. Балаңыз келиниңиз акылы бактылуу болсун, кармашкан колуңар үзүлбөсүн, дайыма жакшы күндө жүргүлө, жаңы турмуш жолуңар кайсалуу болсун, эки жакты тең сыйлаган, эки жакты тең кармаган, бири бириңерди сыйлашкан, бириңерди түшүнгөн жаштардан болгула. Дайыма ушу дос жарларыңар менен ачык эсеп коюшуңду, жакшы көрүшүңдү көргүлө. Арықтан аттай тұрған болдың, ақсыға қаттай тұрған болдың, көм. Манастан чуакен бекен, шу жеңе мағаттайын бекен деп, ақ жолық жеңе келді бұлтайға. Алынан да ақал өтілік, ата жұрт фракциясынан.
Gelinimiz Akalay. Bolağına bekem bolsun. Şu jerdegi bardык жакшы тилектер орундалсын, квоталар кабыл болушун. Артыңарды мал басыбастыңар баласы. Ынтыбактуу ол Орто Азия элинин ынтыбактуу жакшы байланары болуп жүрөр эле. Силерге дагы ушундай тойлор насип болсун, а? Жедагы. Коркоосун. Жаштарга Ағайын осыны жұмайды күлікті қап сұрап жүрер сен болғойын жағы жоқ көріп қалды аштан оны асырайын достың үзіңгесін ал олар бағанышына жүрер еді Sen narraktan ol. Ha gitti. Kız tap çıkmayızlar. Nikah'a girip gel otur. Kimisi koydu balanı? Balanı. Thank you.
beri karardı. Koy beri. Seneden lima kalıp. Общий ешкенсе сүйлесе қандай дейсің, жүресің. Қана ер, бақтың олар, тәктің Бүгінгі 2 жастың үйленіп кешесіне көп отырған жалпы алыс жағына келген қадірлі қонақтар, алыс жағына келген урық туғандар. Келіңіздер азыр, баяғы бізден Қырғыздың салты бойынша күйеу баланы араласу әземін өткеріп алалы. Андықтан бұл жаққа қыздың ата жұртынан жалпы бұл жаққа келіп тұрсаңыздар келіңіздер. Қыздың ата жұртынан аға жұрттың байшақында қыз тараптан жалпы. Қыздың ата жұрттарына барыңыздар бұл жаққа келіп тұрыңыздар келіңіздер. Еже сеңде ава таға дегенде келіп бұл жаққа. Gelіңіздер, ішкердегілер. Туғандар келіңіздер, қыз тараптан барыңыздар, шығып тұрсаңыздар келіңіздер. Ұшырашып, мұндай бір шекеден, ұшырашып. Келіңіздер bordan. Güya yoldaşlar, moment turasına geldiler. 2 yaş bir taraf turlar. Fadırlı memleket jергilіктүү Айлапан тургундары, Fadırlı memleket jергиліктүү Айлапанын аксакалдары. Келіңіздер мына бүгін турмуш сапарга узат жаткан кызыбызды мына ошо айтекебиздин куттуу үйүнөн куруп чыгарбастан мына ошол кызыбызга ушул үйдөн жакшынакай ак батабызды берип турмуш сапарга узатууну тура көрүп турабыз. Андыктан мына бүгүнкү тоюбузга той башы болуп келип отурган ушул жердеги аксакалдардан ошондой эле кызыбыздын бул жерден атасынан, абаларынан жакшы бир ак батаны алып турмуш сапарга узаталы деп турабыз. Андыктан бир чекеден аксакалдашып ак батаңызды бере берсеңиздер болот, келиңиздер. Барган жеринен бактаптын. Кошкону менен кошогарылдын. Барган жеринде бала чакалуу болуп, белгилүү карыя болуп жүрсүн. Кудайым кулум десин, Мухаммед пайгамбар үмметим десин, 4 жалыяр достум десин, пешенесинде чолпон жындыз янып турсун, үйүнө кут береке агып келип турсун. Баскан сайын баг ачылып, жорткон сайын жол болуп, ар убакта Кур'аны Кәрим нур менен нурланып турган болсун Кудайым. Allahu Akbar. Бактылуу болсун. Кудайым бекитип жүрген багынан берсин. Эч качан жамандык көрбөсүн. Алдым балабасын, аркасын албасын. Бактылуу байбиче ак чачтуу, сары тиштүү болуп, ата-энесине кайрымдуу жаштардан болуп, атаңа сени өстүрген апаңа рахмат дей турган, алкыштарды алып бере турган жаштардан болсун. Бактылуу болгула. Урматтуу балдарым, урматтуу кыздарым, 2 жаш. Мына бүгүн турмуштун сапарына алгачкы кадамды коюп, мына аттанып аткан учуруңар. Силердин турмуш сапарыңар узак болсун. Баскан жолуңар байсалдуу болсун балдарым, кыздарым. Өмүрүңөр узун болсун. Ата-энелериңер менен daima koşa olgula. Eң негизгиси силердин ар бириңердин 2 журтуңар болду эми. Биринен бирин өйдө койбош керек. 2ден атаңар, 2ден энеңер болсо, мына аларды бири-биринен айырмалабаш керек. Сенин апаң, менин апам, сенин атаң, менин атам деген болбош керек. Бардыгын бирдей көргүлө. Турмуш деген daima бир ойлогондой жеңил эмес. Kıyınçılıklar bolot, tarnışlar bolot, birbirini düşünbögen uçurlar bolot. Mına uşul uçurlarda daima sabırlı boluş gerek. Birbiriňerdi düşünö bilgile, birbiriňerden ança-munça tarnışıňardy kötere bilgile.
Mına oşonda turmuş taptуу bolot. Şo bir jana Kırgızda söz var. Gep taşı turgan bolbu, söz taşı turgan bolbu. Al yerden bir baya töş taşı dep aytılar. Demek jakşılıkты gana alıp keliş gerek. Kayın jurtка. Kayın jurttan törkünge jakşılıktарды gana alıp keliş gerek. Jamanды daima jaşırıp koyuş gerek. Mına şonda vaktılуу bolosуңар. Men ne demek elem? Kızım bargan jeriňen baktap. Mına bargan jeriňde birinci gelin bolosun. Mına oşol jerde ene ol, çoň ene ol. Oşol jerde el sıylagan, oşol jerde özüňün baldaryň, nevreleriň sıylagan. Oşo nevreleriň katary bala çakalar el jurtun baldary sıylagan maksadırlı insan bol. Mına oşol insan boluş üçin siler daima jogorda aytylganday bir-biriňe düşüne bildiler. Ömürüňer uzak bolsun. Ak toğuktoy gecele, ak örüktoy memele kızım. Daima şu bir baktalaylı bolgula, ömrüňer uzak, rızıňar balat bolsun, keň bolgula. Daima şu bir silerden kuanyçyňarga, ortak bolup kuanyçyňarga, kursat bolup süýünüp ýürgende Allah Taala bizge nasip kılsın. Amin. Allahu ekber. Gelingizler emi, mana gatine razı, Allah razı demekçi, aytmat kelgeniz. Degen bu jaga kozazır. Mınakey akırkı sözler naşul turmuş safarga uzatırkan kızımızın hatinesine bireyli. Mına asılık sözümüzde aytıp koyacağız. Geliniz. Baran jeriňen baktap, balalı bol. İyi-bilen tinçik bol, daim jakşılıklar bolsun, jakşılıkты gana kalan diýnedegi bardyk jakşılık. Rahmat. Amin. Gelingizler, görüp turgaňyzlar da mınakey kızımızın atası mınakey tolkundanıp, mına şunday tolkundanуу jaş her biringizlerge nasip kılgan bolsun. Turmuş saparga üýden kız uzatıp, üýge bülökütüňizler mına oşol wagtlarda mına oşol her bir ata-enenin gözüne mına şunday süýünüş jaşlar bolu bersin demekçi. Santan kızımız bargan jerinden bakıt tapsın. Mına oşu jerde kızımızды табыштыргандан beri aytılgan jakşı kaba tilek akpatalaryň baарын jaratkan Allah Taala mına oşul бүгүnkü toyubuzga себепкер болгон 2 жашка насip kılgan bolsun. Gelingizler anda bir jakşı muzikany жаңып turaylı halebizler bolsa mına turmuş safarga uzat tutkan kızımız menen koşturuşup alsaňızlar bolat gelingizler. Жақсы шалма музыканы қоштосыңар, біз Turmuş safarga uzatабыз деп келиңиздер. Mana kol çalıp suya atmayın. Kızarcılığı uzatабыз деп келиңиздер. Барган жерден бакыт тапсаңыз, бактылуу болсун, кандайлы болсун. Kırmışkan yekin
You shot me so damn well, you dum bum bum. You shot me, then you popped me, and I'm like damn, you dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes, dum bum bum. I love you and I trusted you so well, so I, oh I, oh I. Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another lie for me, and when I ask about it, when I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. You play me like nobody, when you were everything for me. You shot me so damn well, you dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, you dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes, dum bum bum. I loved you and I trusted you so well, so I, oh I, oh I. You shot me so damn well, you dum bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn, you dum bum bum. I see the satisfaction in your eyes, dum bum bum. I'm looking at you and I'm asking why, oh I, oh I, oh I. Another phase, no sympathy from me. You turn me into your enemy. I see. Қарағаның тұнжыра үнсіз елес, қарашында қандайдыр бар сыр алам. Жаратқандан жаным сендей жар сұрағам. Жаратқандан жаным сендей жар сұрағам. Бұл сүйінің баяны бүтпөс екен аяғы. Бұл өмірді сүй махаббатты бүт дүйнөгө жаялы. Suyunun bayanı bütpös eкен аяғы. Бұл өмірді сүй махаббатты бүт дүйнөгө жаялы. Siz bilesiz sırlarım can bilbegen. Sizge degen sezimdir son mendegen. Canıkındı canım sizde, canım sizde can dizdeğim. Canıkındım canım sizde, canım sizde can dizdeğim. Bu suyunun bayanı bütpös eкен аяғы. Bu ömürde suyu mahabbatı büt dünögö jayalı. Bu suyunun bayanı bütpös eкен аяғы. Bu ömürde suyu mahabbatı büt dünögö jayalı. Бұл suyunun bayanı Bütpös eкен аяғы. Бұл өмірді сүй махаббатты бүт дүйнөгө жаялы. Бұл suyunun bayanı бүтпөс eкен аяғы. Бұл өмірді сүй махаббатты бүт дүйнөгө жаялы. Ömürde sүй махаббатты бүт дүйнөгө жаялы.